روزنامه‌وان دیروکناس لکولینر و نویسکار وزیر اشو ده یکی مجدار سال 1934 دا ل تبلیسا پایتخت گرجستان جدایک بیه قره اشوی حتی بگی و کارا و سوه حتی کالکی وی ده دما شر جهان یکمین دا لحرما دیگورا قرسه دگونده شیرین کوی دارودنه و گلاوتیا 16 گوندین ازدیاند که لنین که ج دو شورش بولشویکان لشکرین سوویتی ج قرسه دکشینه او جی به تولی ایلی درباسی آلی سوویتی دبن. اولین دچن گونده پامپا کردا هرما اخبارانی لی لور دبارا وان که چه نابه درباسی تبلیسی دبن. حتی بگ زود مره. مالبات حیا سال 1934 ل تبلیسی دجی به بوینا وزیر را د داویا سال 1934 دا شون وابد گرن گنده پامپا کردا ناف قومو لازمین خو وزیر اشو پرورده خوی سرطایی لگنده پامپی هلده ده جبو خاندنا ناوین دچه تبلیسی با میانا متا خو و الوی زاوای خو خاندنا ناوین لور ده دبستانا به زمان ارمنیکی دا خلاصت که جدورا ده سال 1953 دا ل یریوانه دست به فاکولته دیروکزانیت که وزیر اشو درباره پرورده فاکولته دا وان آگاهیان داده. ما دیروکا ارمنستانی دخواند یا یکیتیا سوویت دخواند یا اروپای دخواند ین قرنبری و کونار ناوین و نو دخواند لی دیروکا کردستانی تو نبو. درستاران بتنی چند گلی دگوتن او قاس ما دیروکا گلی خواه نزانبو. وزیر اشو ده همان سالاندا دبه اندام پارتیا کمونیست و خلاصکرنا فاکولته را ده نوبر سال 1958 و 1961 دا دگونده خو پامپی دا گریننتیا دبستانید که به مرنا ستالین را ظلم و زورا سر کردان و ملتین که مار نرم دبه روشنبیرین کردان جبو میراته سال 1930 ج نووا بدن جیاندن دکبن ناف لوو تفگران به وی آوایی جی روزنامه ریا تزه ج نووا دست به وشانید که دبن سیوان رادیو روانی دا سر پیلا ناوین بشا کردی تفکرن وزیر اشوجی ج همدارین میراته سالین سی به حجی جندی قناد کردو عرب شمو امین عبدال جاسم جلیل احمد مرازی ناستکه به تولی وان دخبته و میرات وان خودی درد کبه نویسکار اسکر بویک هولدان وزیر اشو و هوگرین وی وها ببیرتینه دسپیکا سالن شستی وزیر اشو جتف شکوی حسن میکائیل رشید فریک یوسف سموی شمو سحید ایبو عگید خودو امریک سردار رزالی رشید و گلکندن رونایی که گش آنین ناوا روزنامه‌وانی و ادبیاتا کردن ولایت سوویتی ده ارمنستانی ده او بونه ستونین کارکر و ریوابر جبو اجاقین کلتورا کردان وزیر اشو پشکریا خویا وان دزگهان وها ببیرتینه سال 1955 ده ریا تزه درکت عین سال دجی رادیویا ایریوانی وبو به هفره وبون دما از هی خوندکار بوم از بر رادیو رجی و ریا تزه رجی هاتم گریدانی در روزنامه ریا تزه دجی نوچه خوی اولین ده سال 1955 ده من نویسی دما من ناو خوی
دریا تزه ددید ortamın û ezmîn de bi şabûna bi hustek erdma. Nîveka salên pêncî da ji bilî gotar wergeran êdî berhemên wî yên wêjihî çîrok jî tên weşandin. Cotmeha sala 1958 da çîroka wî ya bi navê Ala Sor di rojnama Riya Teze da tê weşandin. Wezîrê Eşo di hezîrana sala 1959 da bi Gulîzera Barora di zewce û çar zarên wan çêdibin: Miraz, Midya, Cemal û Karê. Di sala 1959 da li Leningradê û Yerîvanê di Enstitûyên Rojhilatzaniyê da beşên Kurdzaniyê tên vekirin. Ev beş li ser ziman, wêje, dîrok û etnografya Kurdan lêkolînê dikin. Wezîrê Eşo di sala 1961 da bi tevlî helbestvan Şikoyê Hesen di beşa Kurdzaniyê da wek berendamê doktorayê tê hilbijartin û diçe Leningradê. Ji bilî wan Ordîxanê Celîl, Celîlê Celîl, Maksimê Xemo, Zera û Siv jî li wir dixwînin. Serokê beşa Kurdzaniya Leningradê Qanadê Kurdo ye û li wir arşîveke mezin û dewlemend heye. Qanadê Kurdo kedeke mezin di devan ciwanan û Wezîrê Eşo derbarê dîrokê da formasyoneke baş hildide û dawiya sala 1960 da vedigere Yerîvanê. Di navbera salên 1964 û 1983 da Wezîrê Eşo li Ermenistanê derbarê weşanên televîzyon û radyoyê û weşanxaneya da wek berpirsyarê sansûrê ango redaktörê siyasî tê peyvîrdar kirin. Polîtîkaya dewletê wisa ye ku dibêje bila derbarê çanda Kurdî da û zimanê Kurdî da berhem bên afirandin, lê derbarê pirsgirêka Kurdî da û welatparêziyê da tiştek neyê weşandin û çapkirin. Wezîrê Eşo wek berpirsyar çavê xwe digire berhemên ku derbarê welatheziyê da van salan bê minnet tên çapkirin. Bi heman awayî di sala 1964 da wek wergervan di beşa Kurdî ya radyoya Rewanê da dest bi xebatê dike. Wergervan Mikaîlê Reşîd e, Wezîrê Eşo jî alîkariya wî dike. Wê gavê weşana radyoyê rojê saet û nîveke. Wezîrê Eşo yê di navbera salên 1983 û 1994 da jî vî karî wek berpirsyar bike. Karekî zaf li berdestan e û Wezîrê Eşo wan salan wiha bibîrtîne. Hemû weşanên me wekî ji gotar û şîroveyên bi zimanê Rûsî û Ermenkî pêk dihatin. Min ew wergerandin zimanê Kurdî û ew dihatin weşandin. Ez îja diwestiyam. Roj hebû min hetanî 20 rûpelî ji Ermenîkî û Rûsî werdigerand ser zimanê Kurdî. Îja ez ku êvaran dihatin malê min dixwest berhemên xwe yên edebiyata bedew binivîsyana, çîrok û romanên xwe mêjiyê min diwestiya min nikaribû bikira. Wezîrê Eşo di heman salan da di çapemeniya Ermeniyan û Kurdan da wek rojnamevan kar dike. Nivîskar Eskerê Boyîk vê keda wî wiha bibîrtîne. Salên weşana xwe ya ewlîn heta sala 1994 çawa axaftinên radyoya Kurdiya rojane ûsan jî pelên rojnameya Riya Teze bi nivîsarên Wezîrê Eşo xemilîn. Di sala 1964 da ciwanên Kurd dixwazin li Yerîwanê şewra xwendekarên Kurd ava bikin, lê nikarin destûrê bistînin. Komsomola bajarê Ermenistanê destûrê nade. Wezîrê Eşo
به جوانان را دچه کمسومالی. سکرتری کمسومالی یکمین باکن واردانیان هوگری وی دبستانیه و دستوری دستینه. به وی آوایی شورا خواندکارین کرد دیاوا کرن. به سایاوی شاهیان لداردخن. روشنبیر سمینران چیدکن هلبستین خودخوینن. نویسکار تیمور خلیل وان روژان وها ببیرتینه. وزیر اشو آلیکاریا کومله خواندکارین کرد ین لارمنستانی دکر. تبلی جوین وید بو و هلان ددا خورد و کچین کرد کنه تنی جبو ولات خواه ارمنستان و یکیتیا سوویت کار بکن لی هر وها کدا خواه بکنه ناوا کاری جبو رزگار بون و سرخبونا کردستانی. وزیر اشو ده همان دمیده جبو شانویجی برهم آفراندنه. کارینا وزیر اشو درباره آفراندنین باوین خو ین شانوگریه دا وانگاهیان دده. باوی من وزیر اشو خدمتا شانوگریا کردی جی کریه. دو شانوین رادیوی جی سر بنگاه نوویلین وی یم به سرناوین تیگران و محمود و کوچک دروین هاتنه آماده کرنه. کومیدیا ویا به سرناوی رمو، شمو، تمو و لاوک چند سالان سردکا تیاترویا الگزی به سرکفتی هاتیه نشاندانه. ده سال 1970 دا ایدی پرتوکین وزیر اشوتین وشاندن. ده سال 1976 دا پرتوکاویا به ناوی مزگینی دی چاپ کرن. همان ساله به پیشنیارا نویسکار عرب شمو و حجی جندی وزیر اشو دبه اندام یکتیا روزنامه‌وان و نویسکارین ارمنستان و سوویتی. عرب شمو وها دست به پیشنیارنامه خود که از عرب شمو شامیلوف جه سال 1918 و اندام پارتیا کمونیست آیکیتیا سوویتی جه سال 1934 و اندام یکیتیا نویسکارین کمارا ارمنستان یا سوویتی و اندام اکادمیا زانستیا کردستان عراق ما پیشنیار دکم که نویسکار کرد ای سوویت وزیر اشو به اندام یکیتیا نویسکارین کمارا ارمنستان یا سوویتی بر همین وزیر اشو خودی نرخین هنرا ویجینه. براستی از مات مابوم که او نه انداما یکیتیا نویسکارانه. 29 مجدارا 1976 عرب شامیلوف. ده سال 1983 دا پرتوکاویا به ناوی دنگبش قالبوبو چاپته به. ده سال 1986 دا رومانا ویا به ناوی پامپ سیپان چاپته به. نویسکار چرکس باکایف به خواندنا رومانا پامپ سیپانی را ج وزیر اشو را نامه که دشینه و به حواسکاری بحثا و برهما ویدکه. رئیسدار وزیر اشو پرتوکا ویا پامپ سیپان گهیشت دسته من سپاس جبوه من او خواند و نواروکا ویجی بو بنگه که از ببیجم که او پرتوک یک جی چهترین برهمین ویجه کردین سوویتیه. ده ریزا پرتوکین و ساین به ناو و دنگ دا ین وک برهمین عرب شمو شوان کرد جیانا بختور و دم هواری حجی جندی و سیسه یا مروی اسد دیه. وزیر اشو ده سال 1986 دا برهمه که دویمین جی دوشینه. او جی لیکولینا سر خاچاتور آبوویانه. او لیکولینا دو جی برهمین خاچاتور آبوویان یم بناوی کردو ازدی دهوینه. ج دو بلافبونا پرگالا سوویتی ادی درفت وزیر اشوی که ارمنستان بجی نامینه. او جی ده سال 1995 دا ج ارمنستان درته و دچه بلچیکای.
انتخاباتên xwe li wir jî bê navber didomîne. Ji wir du caran diçe Kurdistana Başûr û ji wan carekê neh mehan dimîne û du berheman diafrîne, ya bi navê dosya Barzanî, Sanduqa Stalin ya Polada di sala 2007 da, ya bi navê Pariyê Berdamayî jî di sala 2008 da tê çapkirin. Tîmûrê Xelîl welatparêziya Wezîrê Eşo wiha bibîrtîne. Wezîrê Eşo ji bo karê bona miletê xwe ji xwe lezetê dibîne, mîna zarekî şa dibe. Gava dijmin davîte ser Kurdistanê, xewa wî nedihat. Ji hemûyan ra têlê dixist, digot: Ka em berev bin, çika em çi dikarin bikin? Pirtûka Wezîrê Eşo ya bi navê Kurdzanê mezin Qanadê Kurdo di sala 2007 da tê weşandin. Wezîrê Eşo dehan berhemên nivîskarên Êrmeniyan yên ku behsa Kurdan kirine wergerandiye Kurdî û weşandiye yên Xaça Turaboviyan, Hiraçiya Koçar, Hovannes Tumanyan, Avetik İsakyan û yên din. Hezar korahî, rojnamevan, dîroknas, lêkolîner û nivîskarê mezin Wezîrê Eşo dû xwe dehan pirtûkên hêj nehatine çapkirin hîşt û di 23 çileya sala 2015 da xatir xwast û koça xwe ya dawî bar kir. Şikur ji mala Xwedê re her du keçên Wezîrê Eşo, karê û mîdya û nebiyê wî letîf li vê mîrata bavê xwe xwedî derdikevin û pirtûkên wî yên nehatibûn weşandin yeko yeko pêşkêşî milletê wî dikin. Ji dû xatirxastina nivîskarê mezin jî pirtûkên wî yên bi navê Usta Hovannes, İtbarî, Qirme, Sîber, Tosinê Ûşan, Kilam û Pênûs hatin weşandin. Helbestvanê gewre Şahîn Bekir Soreklî di helbesta xwe ya bi navê bo civanmerdekî me Wezîrê Eşo da xemgîniya xwe wiha tîne ziman. Warê bapîran li me kirin volkan dosto û volkên em piv kirin. Her yek ji me li warekî ket. Şûnên em lê ketin ji hev dûr bûn. Em ê bîra rûyê tê bikem bikin. Zimanxweşî û ciwanmerdiya te lê te ji bîr nakin wezîro.